Ang buhangku ta pahambur belila acara pamaringu itila YKB GKI TV. Bande ditarong yana pulung nemiri malakat hamayang. Ama meningkola awang majangga lari hina nahum buhang menyaparong yana pulu manang na makapipi manu kama laluri holodo. Amin. Ang buhangku latam ni miriah karitu na pulung na parongunda la rehina nahu rukuna hamayang tau parhaya wieling la pak buawang kawud walun dalar haula dalar 5 na papatanda na iya dia kanan dalar patu bawana na kutu lupa nama talangaruaka na hanjulang wadita wieling la 5 na papaliwana na mandualak lahangana i ala. Ang buhangku latam ni miriho karitu nduma tau parhaya na hamayang nuna hama nuna kana kaya kuluri ya kata kaya kupa berarti lurin danya pa tanubu di na hamayang dala hangkandai i ala nuna hama nunaka bani manunya imiri hitangalanya naluri parhaya namahamu dangu natumbu ia duya dira penting mayaka nahamayang nuna ya kaninda laluri namahanduka hidup dengu mana budi tahamayang katangalanya na kaparu na imiri ambu tamayau pahamayang kanadu nahamayang tau nama perhaya dengu rangu mana imiri na pulung na pambacanda panina nyaka ruku na iena ang buhangku latamu ni miriau karito na papuawang kawudu walun dalar haula pendalar 5 kawai panina nya ruku na awang majangga pangia na miri ala dan padikanya buanda bana na pintana na papaliawa na ala nandingiru lahanga na ala dangu na atu nama apa yang nandupa nduma pahamayang wangu angu tau tama parhaya le miri yana na panina diramanadang ya rukun hamayang na pataka na tau parhaya dan ruang mananya imiri ala la awang majaga yana panim mahamuya nama kapipita ambu tamayau pahamayang kanadu nahamayang dan ambulang la anda dan taka mananya lai miri ang buhangku latamu ne miriau karitu malawa kata hamayang manu dangu tapalaku ya pelangatakanya kangkiki nimbunya naluri na maharui dangu luri mayela ambu pahiadunya na mangada tunda na makuwahaya na lurinda matawa katarimang dangu katama yang manu lalu rinda
holod ambu panjang du, ambu mayau du, pahamayang manu lalurinda holod du. Amin. Malakata hamayang miri halamanyak parong yana pulu manang kapipi ari kama rimang manu dan kama hamayang manu laluri ma holod ririhi pamahangganya nama yila laluri lapintana yena. Amin. Ang buhang ko takaliyo na pulong na miri ang bumaruang ba doon niya pa like, subscribe, dan pabirinya.